nkiuwa bila nkoromba Meru ne antu bangundi wiro ya babwe ndi ya one man army iran nkoromba antu bantetherie to reclaim eshima ria Meru nonto Meru nesinkite ikena maneta kinyaringi arekinyite no kwibwa nkuwa nego nibyange nkoromba bongwatie turete eshima ria Biare nko bwere sima ila sima reye kabarero toyira kireito murunge wiyeke naringa bana kapita munya kaka yuyu inyo otwarire nkware buruwe niyo yatongocha abantu niyo ke Meru tumepewa heshima ama tumekosewa adabu ibo toelewa ende babwe ndebo liatere kweli no ntibo bwa muane nkwenda bwewe heshima na hibu iye wone kiama yakwa ikakusikiza ground. Kusikiza nini? Kusikiza nini? Eno ntoko meanin bera antu ini kiongozi wa upinzani katika Meru hii. No tiongo kwalia. Ndeboria no ntongo ya kusikiza ground na antu iba ombera toka watana na njore ria etuererete nyiri edri kare nenambie kiwa. Babo borenda mbete bebo karende kani abo. Ai mbeidi atia ground yeri wanimbi nganderiwe one time kai two time ground yeri one time ama ni two time kwa hivyo niendelee kuongoza upinzani Meru hii sawa sawa mmekubali niongoze upinzani kwa hivyo Kasongo haende asiende